Pemirsa ring tanggal kali Mei, warsa kali tali kali likur, nemoning pakeling Idul Fitri, siusa mas petang dasa 3 Hijriah, Bali mewali nguningayang pebawahan pasien padam. Bilanganipun langkungan saking rahina sedurungnya nih. Lianan punika kasus harian Bali kauningin tedon, punika talar ring wilangan pasien kenak kantos lulas diri. Anu tering data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, kasus anyar mebawah dasa diri. Dadosnyane bilangan kumulatif wenten langkungan 150 lalian diri. Ring pembebahan kasus rauh saking Tatiga Kabupaten, piniake saking Badung antuk pitung diri. Gianyar kali diri miwatabanan wantah adiri. Lianan punika Jembrana, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, Biwah, Denpasar, nenten nguningayang pembebahan kasus. Santurnyane pasien padam kauningin wantah kalih diri. Rauh saking Tabanan, Mawih Buleleng. Dadosnyane kumulatif pasien padam, langkungan petang tali diri. Sene rauh saking WNI miwah WNA. Asap menika talar pasien kenak mebawah 16 diri. Dalimo kabupaten kota sane nguningayang pasien kenak, Luere Denpasar, miwah Badung, suang-suang 6 diri. Gianyar kali diri, Tabanan, miwah Buleleng, suang-suang wantah adiri. Lianan punika kabupaten sane nenten kuningayang pewawahan pasien kenak inggih punika Klungkung, Bangli, Jembrana, miwah Buleleng. Laris kasus aktif wenten 170 diri. Dia Dewi, Bali Pos, Nguningayang.